Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila. Konke kuhamba kahle bafowethu. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle nje. Thi sanibonani lapha emakhaya, sanibonani. Thi nizovela namhlanje. Thi sanibona nje bafowethu. Akukho okuningi endikuphetheyo nje. Kukuzobingelela nje. Ndiyathemba konke kuhamba kahle. Ofuna ukurequesta nga-requesta bafowethu. Today asina topic nje eserious. Kukuzobingelela. Thi sanibonani emakhaya, sanibonani. Abantu abaningi kade bekhala ukuthi hey Simba sisakuboni ko live asisakuboni bafowethu sibhizi. Unyaka uqalile bafowethu uqalile nje. Nabantu ababona engathi akwenzeki niqine bafowethu niqine kakhulu ebantwini abathi bafuna imisebenzi, bafuna ukuvula amabhizinisi. Ebantwini abathi bafuna ukwenza izinto. Ninyamezele bafowethu yona blessing yanamhlanje. Yona blessing yanamhlanje. So ninyamezele nje. Kuzolunga, kuzokwenzeka at the end of the day. Noba kungeke kwenzeke ngesikhathi osukufuna ngaso but kuzokwenzeka. Ngoba ezinye izinto zidinga ukuthi zisho ngumntana kaNkulunkulu bazenzeke. So ngithanda ukubonga kakhulu kumkhulu Ntimbele Eastern Cape. Kade nivakashele namhlanje. Kade nivakashele all the way from Eastern Cape. Sidibene nje khona apha ku TikTok bafowethu. So ndiyathemba ukuthi nami ndizomvakashela ngeGood Friday. Normally kama Good Friday nje and ngathi ngumuntu ongahamba ama Good Friday amacawa abantu. But esontweni lakhe nizobe ndiyile ngeGood Friday. Because normally nje andihamba amasonto abantu normally but usuke eEastern Cape bafowethu weza eGoli sidibene nje nethi apha kwa TikTok. But ngeGood Friday zobe nise-Eastern Cape ngeGood Friday siyodumisa esontweni lakhe aliphiwe uNkulunkulu naliphiwe nje ngamadlozi akhe. So iGood Friday ifikile bafowethu. Ifikile. So ngithanda ukubonga kakhulu kuye umkhulu Ntimbele ukuthi azozibonela. Yabona, azozibonela. So ndiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi kanti i-social media i-powerful le-level. Wetsang.
Wadlala? Oh. Kya go gym mo sebola e ya gago? Kya go gym mo sebola eo? Le gym kae lo? Eh? Le gym kae? So ya indaba injalo bafethu, I'm so happy nje ukuthi univakashele. And nizobingelela nje bafethu. Hayi ukuthi isiprofetho asikho. Hayi ukuthi power yikho. But uNkulunkulu nje unikhiphe busy kulo February. Ingakho nisisho tsama uthameka kakwa ne thamekela kondla. Dlalela kondla. Muka dlalela kondla. Hayi ukuthi iziprofetho azikho bafowethu. Hayi ukuthi iziprofetho azikho, iziprofetho zikhona. Ndisazozikhipha but sibonga nje isikhathi sikaNkulunkulu. Nomuntu bafowethu othi yena uyazama empilweni uthakathiwe. Namhlanje ndingusimba. Ngoba into yadalayo lilizwi. Namhlanje ndingusimba bafowethu ndithi uqhubeka uzame, uqhubeka uzame. Mawufuna umsebenzi onto uyenzayo uqhubeka uzame, uNkulunkulu uzokwenzela. uNkulunkulu uzokwenzela. Mara osinyana warasa wayithi? Warasa. Yeah. Ya uNkulunkulu uzokwenzela iqine bafethu, umuntu azazi ukuthi ufunani lesiko abantu bathi bahaslisha. Uchola ukuthi umuntu uyazama but kunzima. And i-rejection elifini ingaboza ikukhathalisa. Whatever uyiplanayo, whatever yenzayo, i-rejection is always there. Yabona, mawuva izistory zabantu abafana noJay-Z amabillionaire, you will know ukuthi i-rejection baye badibana nayo. You will know ukuthi i-rejection baye badibana nazo. Sawubona nangwe ebingelela. Igama lakho linzima nikwazi nokulifunda. But nithi sawubona nje, sawubona. Abantu kade sibakhulekela last bafethu. Abantu kade nibakhulekela last into zisenzeka. Into zisenzeka namanje nisaqhubeka ndiyabakhulekela. But i-challenge enibanayo muka ntsama udlala kontle. Warasa mosikamo. Tlogela go rasa ke tlo sharp. Tlogela go rasa. Abantu kade nibakhulekela abafowethu last. Kade sikhuleka nje, sikhuleka abantu benifonela. Tlogela go rasa hle. Wayitsi mara wena. Abantu kade nibakhulekela last bafowethu, izinto zisenzeka. Izinto zisenzeka. And ndiyacela guys, mawuthe wasizwa nguSimba, okanye ufuna usizo kuSimba, phinda ubuyele kuSimba. If kunomuntu oye wazixelela ukuthi ndifuna lo muntu lona ukuthi andincede, uphinde ku that person if into yakho ayikenzeki kakuhle. Nikhumbule ukuthi empilweni bafowethu abathakatha abadlali and abathakatha abacengi wena. Abona abantu abacenga abantu kakhulu ngabelaphi. And we like ngeke sibe ne guarantee ukuthi mawusukuthi ufuna uncedo uthakathwanga. Yabona sesithetha normally besides ukuthi ke isiprofetho sithini or mhlawumbe ukuyihlola into. If into uncedakali bafowethu kakhulu moya kumelaphi, phinde kuye.
and into engizoyicela kakhulu kwindlebe ezinimameleyo, I think nani nizokwazi ukuyigqithisela phambili. Umuntu xa ikuncedile bafowethu akunikeza imithi, wakunikeza whatever akunikeza wona ngumthandazo yintoni, try all by means ukuthi useklishe lo muntu lona, because isikweleti emazulwini asifuna abafowethu. Sinenkinga entsha. Kunabantu abathanda ukuthi umuntu afuna ukuthi ancedwe mahhala. Xa uthi wancedakala entweni or usancedwa, suwangabazi amandla kaNkulunkulu. Ndifuna ukunithiphisa abakhona kwenzela ukuthi ningenzi mistake eyenziwa ngabanye abantu. Guys, abelaphi aba-operate ngomthi kuphela i-most yabo, but abazazi problem. Ingakho ke thina sivele sikhulume ngama-level, sikhulume ngantoni, because of kunezinto esesizi-understanda ngcono. Uyabona? And ebantwini kakhulu abenza i-crime bafowethu, actually i-crime into yokuthi ufuna ukuthi umuntu azokulapha after ungambhatali. Ayonto ayenziwa. uNkulunkulu uyayizonda, idlozi lakho liyayizonda. Uyabona? Ngoba kwesinye isikhathi uyothi uvisa umuntu ubuhlungu kanti sozilimaza wena. Last year January bake banihijacka eCarltonville. Ukuthetha nje into encinci. Last year banihijacka eCarltonville banidubula. So the same person ondubulileyo azakuphele nesikhathi eside because of usukele bani, usukele uSimba, and official mina khani menze into. Uyabona? So amadlozi abantu bafowethu noNkulunkulu, kunabantu uNkulunkulu amuva all by means ngabo. Kunabantu uNkulunkulu amuva all by means, entsho wenza noba yintoni, yabona, for those people. So try ukurespect abantu elifini. Asifani singabantu bafowethu, singafana ngeflesh, singafana nga-everything, but singabantu nje asilingani, asifani. So umuntu guys xa ikuncedile kakhulu kubelaphi, ndithethela nabelaphi abangafuni abanye abelaphi, ngoba even nabo kusho ukuthi ingqondo zabo azikavuleki enough. Uyabona? Umuntu xa ikuncedile or ubona ukuthi uyazama ukukusiza this person, try ukuseklisha that person. Awuseklishi yena, useklisha ntoni? Idlozi lakho. Empilweni bafowethu awuhambi uvisa abantu ubuhlungu just because of whatever hate onayo, because of xa uvisa umuntu ubuhlungu kuna something uyi-hate, whatever reason, awuhambi uvisa abantu ubuhlungu. Uyabona? Because amadlozi ayahlangana. Abelapha abanepower, xa sithetha ngalento okuthiwa yipower, bayayazi into endiyithetha ukuthi xa uvise umuntu ubuhlungu kunento okuthiwa inhlambuluko. Abanye bayenza ngendlela yabo, but kahle yenziwa njenge-ritual. Inhlambuluko ke ikayi-2. Abelapha abaninzi bayazi kayi-1. Most abelapha, almost ngingasho ndithi 90%. According to abasendibabonile nabasendike ndadibana nabo. Inhlambuluko ikabini, uyabona? So kuba nenhlambuluko oyenzayo xa uthi wavisa umuntu kabuhlungu. Xa uvise umuntu kabuhlungu, because of idlozi lakhe liyabuya lizocomplaina kumadlozi akho. Uyabona? So xa selibuya lizocomplaina kumadlozi akho, ukuvisa umuntu kabuhlungu kahle akuvumelekanga emazulwini. Uyabona? So kuba nenhlambuluko oyenzayo. Ingakho besithi ecaweni ngisho noNkulunkulu imbala, ngisho nedlozi ndiyadibanisa mina bafowethu, ngoba kudibene apha kuma. Ngisho noNkulunkulu, yabona abantu abacawa serious bayazi ukuthi ecaweni kuyahlambulukwa. Uyabona? Uyahambe uyothetha izono obowuzenza. Abanye bayenza inhlambuluko almost every week, and hayi ukuthi badomo xa besenza le nhlambuluko. Ukuhamba uvisa abantu ubuhlungu, uyazonto yokuthi kuwe ibuya seyiphindaphindiwe, ngoba uzoqala ekumelaphi sovelelwa zii-problems ezingapheliyo.
kanti ngowamntu wamvisa ubuhlungu. Manje ukuhlambuluka kubalulekile bafowethu. Uyabona, ukuhlambuluka kubalulekile. Ndizonitshela ngokuhlambuluka okusimple if into zakho zibophekile lifeini, ngoba ezinye izinto sifuna nje kuphela inhlambuluko ukuthi into zakho zikhona ukuthi zenzeke, ukuthi life yakho ikhona ukuthi imove. Ifuna nje nethi inhlambuluko. Uyabona, ngoba abantu abaninzi sekugcina sekuthiwa abanye odoctor abasebenzi, abanye odoctor abanye decent data ukuthi awusimba vele akanisebenzeli usimba. Mandenza umzekelo ngomkhulu untimbela kade lapha esuka e-Eastern Cape, kuthiwa hayi umkhulu untimbela imithi yakhe ayisebenzi, kanti abantu yintoni abahlambulukanga. Uyabona, abantu badinga nje kuphela inhlambuluko ukuthi into zabo ziqhaqheke. Uyabona, badinga nje kuphela inhlambuluko ukuthi baphile, badinga nje kuphela inhlambuluko. Uyabona, so indlela easy ngoba eyokuya emanzini nayo kusho ukuthi nayo ilula. Uyabona, but amanzi ke most yabantu siyawahlonipha amanzi, and amanzi nje siyawahlonipha ngoku-understand ipower yamanzi. Kunenhlambuluko esimple. Kunabantu ozothi empilweni uyaxolisa kubo, uchola ukuthi mhlawumbe kanye ngumuntu omoshileyo, andisho ukuthi nimosha abantu, uchola ukuthi mhlawumbe kwamadlozi ahamba nawe ashone mhlawumbe egangile. Lento ifana nesiboshwa. Isiboshwa sibulala umuntu siyamsobanjwa, umndeni wakhona awuxoli lo mndeni lo ekubulewe umntana wabo. Is either la ukhona kunomuntu omaziyo osejele mhlawumbe ochola ukuthi impilo yakhe ayimovie. Ndizoninikeza nje lipilisi mahala guys. Lisimple, take it and try it. Kusho Simba uzobheka ukuthi from up impilo yakho izoba njani. Kusho ukuthi xa uxolisa uchola ukuthi abantu ukuyenza into endibe emfishane, uchola ukuthi abantu abafuna ukuxolela indlela ongenza ngayo. Kusho ukuthi besides ukuya emanzini ngo-12 o'clock ebusuku uphumele ngaphandle, ume nje esihlabathini, ume ujonge esibhakabhakeni, ubize onke amadlozi akho, akulo mama akho, akulo tatakho, ungaphathanga lutho. Ngo-12 nje ebusuku uthethe ukuthi uyaxolisa kubani, uyaxolisa, uxolise, unitshele ukuthi impilo yakho izophinda ifane na. Ngoba sekuthethe bani, sekuthethe uSimba. So i-reason ukuthi ndinitshele lento le kahle kahle ndiyikhiphi nje, ndinitshela ukuthi cause kunabantu ochola ukuthi babophekile abazi. Uyabona, umuntu uzothi meya kumthandaza into zakhe asisebenzi, impilo yakhe ayimuvi. Umuntu uzothi mhlambe xa isithi uvelelwa zinkinga, uyasho umeli uthi ndikuvile bawo, siyabonga mmeli, into zakho azenzeki. Ngo-12 ebusuku, uyabona, ngo-12 ebusuku uphumele nje ngaphandle, ujonge nje esibhakabhakeni, uthethe abonke abantu abavisa ubuhlungu, uthethe. Lento le izothi xa isenzeka ngoba ithethwe nguSimba, kunamasayini azokwenzeka, but ke ukuthi abantu ukuhlakanipha sometimes akho enough when it comes to kwa-spirit. Ukuhlakanipha kwa-spirit nokuhlakanipha kwasemhlabeni akufani, and the-spirit is always is 10 times ukuhlakanipha kwaso, but andisho ukuthi in 10 times. I'm talking about i-spirit. Ndingumuntu nje guys, ndikwi-flesh. Uyabona, eyonto eyo ke ndinguSimba ndiye ndiyibiza i-ritual, ngoba kunabantu ozothi uthi uyoxolisa kubo bangakuxoleli those people. Into elula, ngo-12 nje ebusuku uphumele ngaphandle, uhamba ngenyawo, ugqokile nje kakuhle. If mhlawumbe kanye ngumfundisi ufaka amajasi wakho. Lento lena bafowethu yenzwa noba ngibani.
you don't have to ukuthi ube ngibishop, you don't have to ukuthi ube, cause khonapho usuke uconnecta nama-spirit. Ama-spirit ngo-12 onke ama-spirit ayareleaseka, onke ama-spirit ngo-12 ebusuku ayareleaseka. Ingakho kuthiwa nabathakathi baflya nini ngo-12, uyabona. So inhlambuluko eyokuxolisa ebantwini othe wabona. So izinto zisebenza njalo bafethu. Onto isimple, uzisebenzise loo nto, uyabona. Xa uthe wamosha umuntu, but into ebalulekileyo, ummeli, ndiyathanda ukufunda i-comment guys, because umuntu uhlale phansi wacinga wabhala. Uthi Dr. Simba, senza njani ma ndikwamlungu ndiyenza in my yard? No, le inhlambuluko guys uyenza noba kuphi, because khonapho usuke uconnecta nengelosi ezikwembathileyo. Usuke uconnecta wonke umuntu guys unamadlozi, wonke umuntu unamadlozi. I will tell you one thing ngespirit sabo Moses. I will tell you one thing ngespirit sabantu. Ipower ifani, ipower ilingane, but ipower ibuye endaweni eyi-1. Uthi yabulela, siyabonga kakhulu, siyabonga nokuthi usilekele mmeli, siyabonga kakhulu. Eyonto ibalulekile, wenze ipeace bafowethu. uNkulunkulu guys wazi inhliziyo yakho. Yabona njengoba umzekelo nikhona nilapha, inhliziyo zenu zonke xa nifuna ukuthi ndizazi bazicinga njani, kusimple ukuthi ndizazi inhliziyo zenu bazicinga njani. Ninonke nila inhliziyo, whatever ozobuyicinga, whatever. Ingakho umuntu othi ufuna mhlawumbe ukudubula uSimba, njengabantu abake bathi bazama ukunihlasela, ndinixelela apha ku-live, inhliziyo zenu ndizaze nisacinga. Andikhathali ukuthi overseas, andikhathali ubuse South Africa. uNkulunkulu guys uyayazi inhliziyo. Ingakho but nizo understand, ningabuza any question. uNkulunkulu before yonke into uqala enhlizweni yomuntu, uyabona, uqala enhlizweni yomuntu. Ingakho negift into elula, igift xa izokunikeza igift uNkulunkulu kusho ukuthi ujonga inhliziyo yakho, naseBhayibhelini uzoyifumana. Ujonga inhliziyo yakho iyakujonga, uyabona ukuthi uyilungele nale gift le. Kufana nomthakathi, masithethelana ngomthakathi oserious. Umthakathi esithi xa simbeka sithi lo uku-level 7. U-level 7 i-last number. Umthakathi ukhona ukuwubona umzi ozophumelela. Abathakathi abaninzi bayayazi ondweyo. Ukhona ukumbona umthakathi umntana ozokwenza izinto ezinkulu emhlabeni kuse-early. Nikhumbule ukuthi naseBhayibhelini lento lena uFaro, njengoba siyazi ukuthi Egypt lilizwe lonkulunkulu abancinci, uFaro wambona uJesu, and xa imbona uJesu uFaro wabona yonke into kubantu zebahamba. Same thing lenziwa ngumsholozi. Umsholozi ukudlula nje kancinci. Umsholozi guys akathi ubana kafunwa ngabantu, u-understand ipower yakhe, a-understand futhi unepower enkulu umsholozi ukudlula nje inyanga ezininzi nabantu abaningi. Uyabona, u-understand ipower yakhe nokuthi kweso sikhathi eso futhi ifunani. As long uyazi ipower yakho ukuthi ifunani. Ukuthi ube nepower, you don't have to ukuthi ube good ngokuthi udibanisa imithi. You don't have to ukuthi ube nesigodlo esithusayo. You don't have to ukuthi uthuse nje ufake insimbi ube yinto nje, you understand. Ipower isebenza njalo when it comes to ipower, uyabona. So indaba injalo bafowethu, indaba injalo. Sendinikezile into ukuthi uxolisa kanjani xa ngaba umuntu engafuni ukukuxolela, ngoba mawuxolisa kahle kahle kusho ukuthi mawumosha umuntu umosha namadlozi wakhe, uyabona. Of which akuna spirit esingalawuleki. Izispirit zonke ziyalawuleka bafowethu, uyabona. Ingakho kunezipoki, uchola uba kunendawo kuthiwa le ndawo le inezipoki le. Andazi umuntu ongakasiboni ke isipoki.
Isipoki sign esinye ukuthi indawo inesipoki uzothi mawufika kuyo indawo yakhona uyofika kunomlilo omkhulu obona nguye i1 or nomuntu ozobuhamba naye. Uyabona xa kuthiwa indawo inesipoki. Uyabona. So indawo enesipoki kwesinye isikhathi noba ubona imlilo uzobona nje into zakhona ziyamoshakala. Kakhulu if usemizini uzobona nje ngendlela okobe kwenzeka ngayo. Ijelasi baphezulu kulwa ukuchitha kwegazi inesipoko ndaweyo. If isemgwaqweni always nje accident le ndawo le nakanjani inesipoko indawo enjalo. Uyabona. So izinto zihamba njalo. Siyabonga kakhulu ummeli usibeke ku 2.1k siyabonga kakhulu. Uyabona. So ndithi bafowethu nje nizoninikeza nje le information nje. Ndithi nizobingelela kahle nje just ukuthi sike sibe sonke nje because of abanye abantu ba complain ukuthi hawu Simbo washonaphi. Cha nisekhona bafowethu. Ndisekhona futhi ndisavele ngenhla. Ndisavele ngenhla kunalutho ekuthiwa mhlambi okanye ilesi uNkulunkulu akafuni ezilesi ufuna more and more. Ngiyathemba ukuthi ke le ritual le bafowethu nizoyenza. Uyenze. Uyabona. Xa ubona ukuthi mhlambi okanye umoshe abantu or mhlambi kunabantu ofuna ubaxolisela abakukuyena mhlambi ochola ukuthi bamosha abantu because of iBhayibhile nje ibeka nje ibelula ukuthi iziqalekiso zabazali bethu zokwehlela kuthi nezokhokho bethu zokwehlela kuthi ebantwaneni. So thina singabantwana bale generation lena. Yabona if usaphila kule 21st century which mean ungumntana we-21st century. Yabona. So indaba injalo guys benithi nje nizonigqithisela nje into efana neyo but umuntu ofuna ukurequesta unganitshela mhlambi if kunabantu ochola ukuthi bofuna bakuxolele bofuna bathini because guys yabona inhliziyo dangerous kakhulu when it comes to inhliziyo. Ingakho siva ama motivation kwabantu abaphumeleleyo or abantu abazi life besithi mawusenza into ungathethi kakhulu ebantwini. Uyabona ne iplans zakho ungashare kakhulu. Inhliziyo is very powerful. Inhliziyo is very powerful. Uyabona. Very powerful. Uyakwazi nje bafowethu ukuthi impilo yakho kade iphakama nje kakuhle or mhlawumbe into zakho ziza kakuhle sivele nje zizodestroya ngumngani wakho. Zizodestroya nje ngusomeone okudlela umona noba nguyefamily. Uyabona. So inhliziyo is very powerful. It's very powerful. So ukusuka manje abantu abathi bona bazikhipha busy ungasherishi izitori zakho kakhulu. Yabona iplans zakho ungasherishi kakhulu nabantu. Abantu mabakubone so yilento le ofuna ukuba yiyo. Yabona. Abantu mabakubone so yilento le ofuna ukuba yiyo. Ngoba ngesikhathi ushare kukhona abangathandiyo. And uyazi ukuthi ke abangathandiyo baloko bewina isikhathi esiningi. So ukuthi uba disappoint. Mawuplan ukuthenga imoto this year vele uqhamuke soqhamuka ngemoto. Anything wayplana uqhamuke soqhamuka ngondwe. If uplan ufuna umsebenzi you don't have to ukuthi ushare ebantwini ukuthi kusasa uya kuma interview bla bla. Uyabona. Inhliziyo very powerful. So nithini ninikeze lo ritual bafethu abantu abaninzi kade beyidinga like serious and ningakhona ukuthi nibasherele. Ndingakhona ukuthi nibasherele but nami ndiyisebenzisile yanisebenzela because of kunabantu ongakwazi ukuyoxolisa kubo sometimes. Uthi mawufika kumelaphi nje umelaphi wenyana azokuxelela straight ukuthi hayi wena ubona zonke izinkinga ezikunetha nje udinga ukuthi uyoxolisa kubani. And xa uthi yajonga ubani awukwazi ukuyoxolisa kuye. The only thing you have to ukuthi uyenze phumela ngaphandle ngo 12 o'clock ebusuku
ubheke nje phezulu esibhakabhakeni uthethe uxolise ubize ihlwele zakho nehlwele ezakulo mamakho ezakulo tatakho neza lo muntu lona if ukhona omaziyo ube sowuthetha ukuthi nenibonileyo eningabaziyo ndiyaxolisa ndiyakuxelela uNkulunkulu uzokubusisa iblessing ikhona guys iblessing iyaphila no methu ungayirejecta no methu ungathina iblessing ikhona iblessing iyaphila so ndiyathemba bafowethu ukuthi ni right nje kule Sunday guys ndiyathemba ukuthi ni right bafowethu anything anyone ofuna ukuncokola nami nje singancokola aninankinga noko yabona mon request nje sazincokolela nje yabo le ritual lena I'm sure ukuthi i90% yenyanga odokotela prophet professor ba very few abantu abayaziyo because uyayambulelwa into efana nale and ayithethwa ngumuntu nje oxakekileyo ayithethwa ngumuntu ithethwa ngumuntu esihambe kakhulu empilweni ngezinye izinto iage ayithethi into bafowethu into ethetha ngama results yabo iage ayithethi into age sesiyayihlonipha nje because of kunabantu abakhulileyo but ubona izenzo zakho ukuthi hayi andizivisisi andimva kahle lo yabona so nizothatha ritual leyo ni practice masiqeda ngayo benifuna ukuthi ni request because of benifuna ukuthi upart 2 wami ndike ninenzele iritual encinci endwe upart 2 bazonivuma nabanganivumi guys hayi upart 2 ebendifuna ukuba naye omnye endifuna ukunenzela wona iritual yemali guys abathakatha abadlali bafowethu abathakatha abadlali and abadlali so upart 2 enzonenzela wona iritual yemali ukuthi wenza kanjani but today nifuna ukurelease nje le yi-1 awubishop bangayisebenzisa obishop abefundisi inyanga wonke umuntu mawuphila ungayisebenzisa because of iyasebenza if you believe uhambe uyihlola I'm sure ukuthi idlozi lakho lizokuxelela ngale even noba inyanga ingangakuxeleli because of ndiyasho ukuthi u90% or 90 something percent abayazi le ritual so lo part 2 lo nifuna ukuza ngaye lo wemali kusho ukuthi kakhulu umuntu othi imali ayihlali umuntu othi akayiboni ukuthi wenzani izikweleti bla bla zonke zanto yabona ngoba kwesinye isikhathi sinikeza abantu abathweleyo abantu becult imali zethu singaqondi kwesinye isikhathi singene kuma cash loan singaqondi ukuthi lo muntu uthwele so will come nale nto lena for free ngizonenzela for free ezibani nenzela into yokuxolisa ungahluphi ngomuntu ongafuna ukuxoleleyo ungaboza uyenza yabona uNkulunkulu uunderstanda more than umuntu as long uzokwenza into right yabo as long uzokwenza into right so indaba injalo guys so part 2 bafowethu ke uzobe enzima naye because of if unimamele sharp unimamele kakuhle
if unimamele kakuhle uyokusiza upart 2 uyokusiza kakhulu kuyoba ngcono ukuthi nibe khona. Isikhathi esiningi abantu banikeza imali unikeza mhlambi umuntu othwele xa ifika pha yena wenza into zakhe, yabona. Unikeza umuntu wecult umefika pha wenza into zakhe, yabona. So ku-part 2 wemali I hope banizoba khona. I hope ukuthi nizoba khona, yabona. Ndifuna nje kuqala nike nenze lena bathi intoni konje, nike nenze le uxolisa. Ya, ndifuna nike nenze le ukuthi uxolise nokuthi uxolelane nje na, yabona. Uxolise nje abantu inothe wabamosha ukubheka ukuthi uNkulunkulu uyokwenzelana. Abazalwane bayazi bafowethu mesithetha ngomuntu lana othi yena unoNkulunkulu ophilayo. Asithethi ngomuntu osathi usafuna ukuyoba noNkulunkulu, sithetha ngomuntu othi unoNkulunkulu ophilayo. Uyazi ukuthi every week kumele ukuthi enze inhlambuluko, yabona. Zama ambodlalela phezulu. Kumele ukuthi enze inhlambuluko, yabona, because uNkulunkulu ufuna umuntu oclean. You don't have to ukuthi mawenza inhlambuluko kumele ukuthi umuntu uye kuye, yabona. Kukhona abantu esingakwazi ukuthi sidibane nabo straight sifikelele kubo, but siyazi ukuthi abantu sibamoshile. And mawuqeda bafowethu kule nhlambuluko le, mawuqeda ukuyenza lento ngo-12, ndiyakucela ukuthi ungahambi umosha abantu, ubulala abantu, umosha uhamba umosha usithi wena uNkulunkulu uzoloku ekuxolela. Ukuxolisa imistake siyazenza, xolisa kwi-mistake ungayiphindi. Vele masowuxolisile if umuntu akakuthethisi kuya, ngoba abantu guys banenhliziyo ezibuhlungu. Abantu bakwazi ukuba nenhliziyo ezibuhlungu. Kade ngijongele nje enye amanye amavidiyo, kade ngibona amanye amavidiyo abantu abathenga imoto ezinhle, imoto eziphezulu, uchola ukuthi hamba oshayiswa itheze, oshayiswa nje zimoto ezincinci, yabona. So iyabonisa onto ukuthi abanye abantu abathandi xa usenza into enhle, yabona. So nike nindenzele nje le nhlambuluko lena. Ngizoxelelwa nini mina ukuthi kwenzakalana, nini enizongitshela ukuthi after kwenzakaleni. But mase uyenzile ungabisaphindele entweni eyi-1. Mase uyenzile ungabisaphindele entweni eyi-1. Wena uzoloku uxolisile. Yona very very powerful. I-life iyayishintsha, ndifuna niqhatha. It's very very powerful. Nizokhumbula bafowethu ndiprofethile nge-The River. Ndiprofethile nge-The River. And njani The River yavalwa njengapheli nesikhathi eside, naprofetha ngongizwe. Waphuma ungizwe ngaphelanga isikhathi eside. Iziprofetho zami nje ezinye ndizipostile, ezinye ndizipostanga. But okuningi engikhulume ngako kwenzekile njengoba kunjalo. Sibuye kwi-DA. I-DA ndishilo ukuthi ngokomthetho angeke iphathe, uyabona. Ngokomthetho i-DA angeke iphathe, but i-DA ngokwepower yami ndifuna iphathe. Muka man mase kunqandana nawe, why wawosenyamunyako, niyayibona. Ndishilo ukuthi i-DA ngokomthetho ngeke iphathe bafowethu.
oko nje ndikuthethile nje straight ukuthi iDA ngokomthetho even nongizwe icase yakhe bengikiphele ngeyamini. Uyabona after le 30 days bendiyibekile bengeke iphele ngeya 30 days icase kangizwe, but iphela kwesasikhathi kuba sekukhulume mina ngoba ndiyazi ukuthi le power ndinayo. Uyabona, ndiyazi ukuthi le power lena ndiyazi ukuthi le power le ndinayo. The river bengeke iphele bafowethu kwesasikhathi esabe kumele ukuthi ephele ngaso. Kabi iphele mhlambi before or anything. So uqibile phezulu na? Yebo. Okay. Uzoba busy la izansi noma? Okay. Oh, okay. So izinto zinjalo bafowethu. Izinto zinjalo nizotry nje kuphela le ritual lena benithetha ngayo yokuthi uphume ngo12 uphumele nje ngaphandle wenze le ritual lena. Uyafika nje phandle mawuphumele phandle ngizoyiposta le live le ku YouTube nala kwa TikTok. Mawufika phandle ujonga phezulu esibhakabhakeni. Mawujonga phezulu esibhakabhakeni uhamba ngamanyawo awufanga ngahlangu. Cela ukhuze lo muntu lona ne? Okay. Yeah. Awufanga ngahlangu. Uma ufika phapha ngaphandle ujonge nje kuphela esibhakabhakeni uthethe ukuthi uyaxolisa kubani nobani nabantu abaziyo nongabaziyo obamoshileyo. Uyabona? So that ritual is very 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 powerful. It's very very powerful. Uyabona? So upart 2 ke bafowethu nchilo ke senzovala ukuthi sokwenze imali. Either siyenza namhlanje or siyenza apha evekini. It's either siyenza namhlanje or lapha evekini. Upart 2. Upart 2 lo nikhuluma ngayo ukuthi because of kunabantu abathatha izinto kancinci. Imali is very very powerful guys. Imali is very very powerful. It's very very powerful. Kwa spirit nalapha emhlabeni is very powerful. Abantu xa bezonithakatha niyifamily benithakatha ngedlozi. Kakhulu nobuyathakatha noba kathakathi basebenzisa imali. Kunemali abazibopha ngendwangu ezimnyama ezibomvu yabona. Abantu xa befuna ukubopha impilo yakho, xa bekubona ukuthi hayi lo ungathi uyazama empilweni. That's why ubona abantu abaninzi abantwana beshona bebancinci namhlanje. That's why ubona izinto ezininzi zisenzeka xa bekubopha bathatha imali yakho. Kakhulu ondweyo yenziwa ngabantu befamily. Yabona ifamily guys, you have to ukuthi sometimes uyinikeze igap elifeini and ujonge nabantu ophila nabo. Ifamily uyabona mosa trust ifamily 100%. I'm telling you nisazofana iphele. Kade nibuka nje ku Facebook ndijonga nje yabona ndizijongela. So that yabona that so kwenze ukuthi ndabona nje into ezininzi kakhulu abantu youth yashona ama graduate indoni abantu banojealous bafowethu. Kakhulu abathanda kakhulu othi ifamily abo benzela izinto. Yabona empilweni akekho umuntu othanda ukudlula ngomnye. Empilweni akekho umuntu othanda ukudlula ngomnye. So you have to ukuthi ube careful mosafuna ukuphila ixesha elide emhlabeni. You have to ukuthi ube careful. Yabona kuba ngcono ke but still yenzeka nakabantu abakuthi abaphiwe ama gift. Yabona? So amandla kalingani, you have to go to accept. Yabona? And yeah, you have to go to accept. Amandla kalingani.
So nondenzela njalo. Fundi ndiyathemba ukuthi uright, ndakugcina kudala ntombi. Ndakugcina kudala. Mayisimsim, ndakugcina kudala like serious. Le live ngizoyiposta fundi. Kunento ebalulekileyo apha endiyishiyileyo ne. Nami asigcinene kudala. Kunento ebalulekileyo endiyitshiloyo la indaba yokuthi kunabantu enafundi esingakwazi ukuthi sixolise kubo. Uyabona uchola ukuthi ngabantu mhlambe sibamoshileyo but sifuna ukuyoxolisa. Kusho ukuthi lento le uye wenze njani? Fundi sendiyawuvala nje live soon. Cha ngifuna ucacisela wena mnganami phela kusukela kudala. So into iyenze if umuntu akafuna ukuxolela okanye mhlawumbe okanye ukhona ukuyoxolisa. Into ofuna kuyenze uthi okay ntwana. So into ofuna kuyenze fundi kusho ukuthi uphume ebusuku ngo-12 uphumele ngaphandle. Xa uphumela ngaphandle ebusuku ngo-12 ufike pha ngaphandle ubize zonke izihlwele zakho nezihlwele zomuntu omaziyo ongamaziyo. Uzothetha ukuthi zonke inhliziyo ezibhlungu zikuxolele. So bafowethu bonga kakhulu isikhathi senu. Le live le nizoyithola kwa YouTube, nizoyithola nalapha kwa TikTok. Nikhumbule kwa YouTube uDr Simba TV. Niqhubeke ni subscribe bafowethu. Sikhuliseni channel guys, sikhuliseni channel. Ndiyabonga kakhulu bafowethu, ndiyabonga kakhulu. Nami sazoba nesikhathi nje sikahle nje. For indaba zama live but uthi okay ndiyakuva. Okay fundi. So yabona bafowethu. Ningevale into okuthiwa kwa TikTok akunanyanga onto ngamange. If bengenanyanga kwa TikTok ungizwe bengekaphume. Yabona iDA indisappointa nje ngento encinci. Mase ndiva iziphishi zayo nibona ukuthi those people because I know ukuthi abelungu abashintshanga. So kusho ukuthi njengoba abelungu bengashintshanga. Xa ngashintshi ke ngoku icabinet kubeke laphi. Yabona dubula inyanga zonke zazidafu, so I was very disappointed bafethu, but at the end of the day let's wash but I told you ukuthi ANC izophatha guys because iDA ihlulakele. Yabona because of umuntu momsize ekujikela you have to go to be tired and the prophet into bezivele ezizokwenzeka. The prophet izinto ekunzima ukuthi zenzeke at the end zenzeke. Xa ndikutshela ukuthi kuzokwenzeka so ndithi ndikutshela ngesiprofeto. Ulirato uthi sawubona Dr Simba endigcine kudala lirato. Sike sabamba umnyu live nje odonsa 4 hours. Amadoda athayidileyo ngedatha nje nyana, amadoda athayidileyo. Yabona so guys masike sibuke ukuthi kwenzakalani but I'm telling you uRamaphosa kunanto yentsha ayiphetheyo. Uyasho lirato uthi yes uyangihleka. So guys ndiyabonga kakhulu bafowethu. Sophinde sizama ukuthi sivule live late. Ndiyathemba ukuthi nizobizana nabangani benu namhlanje late ngo-8. Ngizobiza abangani benu sishaye enye ritual ke ngoshaye ritual yemali ke la. Ngaphandle nje kokusebenzisa umthi. Mawusebenza ngepower. Ipower iconnecta namadlozi wakho. Nikhumbule ukuthi kunamadlozi amabi kunamadlozi amahle. Xa usuke ufuna into empilweni kunamadlozi angafuni ukuthi uyithole, kunamadlozi afunayo. Yabona for ama reasons abo but anyway sizobamba ulive ngo-8. Ndiyabonga kakhulu bafowethu nibe nemini emnandi, nibe nesonto elihle. Nisadla ama 7 colors kumnandi nje siyabonga kakhulu.